Ćao svima! Danas ću vam pokazati kako da od stare obuće napravite novu. Ovo su bile espadrile koje sam dobila, prethodno su nošene samo jednom i bile su neudobne. Nije bilo svrhe vraćati ih u prodavnicu jer su bile jako jeftine. Takođe i meni su bile neudobne pa sam ih ostavila sa strane da kad budem imala vremena nešto uradim sa njima. I nakon 2 godine i naravno sadašnje karantina u kome se svi nalazimo, rešila sam da snimim sve ono što sam i inače radila. Ja se bavim izradom i popravkom ženskih modnih detalja, ali za sebe izrađujem i popravljam razne stvari. Ukoliko želite, možete me naći na Facebook stranici ili Instagramu sa istim nazivom kao i ovaj YouTube kanal, dakle Somer Accessories, s tim da na Facebook stranici možete vidjeti 80% stvari koje sam radila u zadnjih, recimo, 8-9 godina, dok na Instagramu mnogo manje. Manje sam ga koristila. I to je to, pa da počnemo. Prvo je potrebno da espadrilu rastavite na sastavne delove. Imamo dakle ovaj prvi deo gornji, zovemo kao neki oklop. Zatim imate ovaj uložak, odnosno to je tačnije rečeno branzul, ali nek ostane uložak od sada pa nadalje. I imate đon, naravno. E sada, ovo je bilo lagano rastaviti, meni baš ništa posebno nije trebalo, sem koristila sam isključivo samo svoje ruke, ali možete se koristiti da li nekim šrapcigerom, makazama, šta god vam je pri ruci, samo vodite računa da ne pocepate ovaj uložak, jer se to upravo i meni desilo. Pokušajte da rastavite sve u jednom delu, ali ukoliko ne, u narednom delu snimka ćete videti na koji način sam ja sanirala te posledice. Kao što vidite, od espadrila koje smo rastavili na delove koristit ćemo samo oba uloška i samo oba đona. U daljem radu bit će vam potrebni isključivo samo ulošci i parče materijala koji treba da bude sličan onome koji se inače oblažu ulošci u našoj obući. Dakle, uzet ćete uloške, okrenut ćete ih naopako i iscrtati njihov oblik na ovom materijalu. Sada ćete uloške skloniti u stranu i ponovo ćete samo sada slobodnom rukom da opcrtate ove oblike uložaka otprilike na razmak od 1 do 1,5 cm, ali ne manje od 1 cm. Kada ste završili sa iscrtavanjem oblika ovih uložaka, uzet ćete makaze i iseći ćete ove oblike koje ćemo kasnije koristiti za oblaganje uložaka za našu novu obuću, a to ćete videti u narednom delu snimka. Sada uzmite oba parčića materijala koje ste isekli i oba uloška, postavite uloške na te parčiće i treba će vam lepak i četkica, najobičnija četkica koju deca koriste za likovno. Najjeftinija, potpuno je nebitno, samo je bitno da imate čime da mažete. Lepak koji ću koristiti jeste Sintelan. On je najbolji lepak za koji ja znam, sa njim godinama radim, a i koriste ga obućari u njihovom radu.
Dakle, uzet ćete četkicu i uzimat ćete lepak, sad zavisi koji ste lepak kupili, da li ste kupili kao ja ovaj u konzervi, meni je maltene svakodnevno potreban, ili imate i tube da kupite kako god želite. Uglavnom uzimat ćete lepak i ivice uloška ćete namazati lepkom. Samo ivice, nemojte prelaziti dakle mnogo sa strane, onako vrlo malo, ali nemojte prelaziti na gornji deo uloška, nego samo ovaj koji ide odozdo, koji se lepi na đon. Kada ste završili sa mazanjem lepka na uloške, sada ćete uzeti i ove parčiće materijala, oblike koje ste isekli, i mazat ćete od ivice koju ste prvo nacrtali, znači ona kojom ste oblikovali sam uložak, do ove krajnje ivice ovog materijala. Kada ste završili sa mazanjem lepka, dakle i na uložak i na parče materijala, uzet ćete uložak, stavit ćete ga na odgovarajuće parče materijala, naravno tamo gde nije materijal namazan lepkom, i onda ćete pokretima ruku lagano da lepite materijal na uložak, a to izgleda upravo ovako. Gledajte da kada lepite materijal na branzu, da sa strane, dakle na ivicama, na obodima samog uloška, ne bude preklapanja materijala na materijal. Dakle, da ivice što glatkije, ako mogu tako da kažem, budu kada završite lepljenje. Ovde sam ja radila sama i crtavala svoje krojeve za sandale. Vi ćete u opisu snimka imati linkove preko kojih ćete moći da dođete do krojeva za sandale, i naravno tamo ćete vidjeti sve dimenzije i moći ćete sve to sami da uradite. Kada ste isekli željene krojeve, polako ih iscrtavate na suprotnu stranu materijala od onoga koji želite da vam bude, dakle, vidljiv. Ja sam izabrala deblju kožu zato što je svakako čvršća. Vi možete birati, bilo bi poželjno malo kvalitetniji materijal, da ne bi došlo naravno do pucanja i onda ste džabe radili. Dakle, birala sam kožu koja je otprilike negde 2 mm debljine, jako kvalitetna i čvrsta, ali savitljiva svakako. Takođe, šta je bitno? Vidjet ćete na kroju koji ćete da
skinete sa interneta, dakle preko linka u opisu video snimka, da postoje sa strane dve linije. Obavezno kada crtate kroj na koži, potrebno je da te linije nacrtate i na samom isečku, dakle na koži. Zašto? Zato što te linije u stvari nam pokazuju gde se nalazi ivica uloška, dokle treba da stavite kožu, znači jedan deo ispod uloška, a ovaj veći deo ide iznad, kako sa leve, tako i sa desne strane. Znači obavezno iscrtajte tu liniju jer će vam ona biti reper kako dokle ide koža s polja, a koliko kože ide unutar, znači između uloška i đona. Kada iscrtate kroj na koži, potrebne su vam jako dobre, što znači oštre makaze, i da budete što precizniji. Jako je bitno zbog toga što će se to što budete isekli videti na vašim sandalama. Možete koristiti skalpel ukoliko znate da rukujete sa njim, ja ga najčešće koristim za neke finije radove, ali sada mi nije bio potreban jer imam dobre makaze. Ovde sada možete vidjeti otprilike kako će da izgleda to postavljanje kože, to sada u ovom trenutku nećemo raditi, ali otprilike da vidite kako će to da izgleda. Sada ćete uzeti drugi kroj za zadnji deo sandala. Ja sam izabrala istu vrstu materijala, dakle koža negde otprilike 2 mm debljine, i isto sam radila kao što sam radila kada sam precrtavala kroj na kožu za prednji deo sandala, isto radim za zadnji. Dakle, trebaju vam po dve trake za jednu levu i dve trake za desnu sandalu. Takođe je bitno da napomenem da i na ovom kroju postoje linije koje morate iscrtati i na koži, jer su one kao i kod prethodnog kroja reper dokle jedan deo kože ide između uloška i đona, a koliko ide van. Pošto ste istekli sve 4 trake, sada ću vam otprilike pokazati kako će izgledati postavljanje traka na sandali. Sada uzimate materijal koji ćete iskoristiti da isečete trake koje će ići oko članaka, koje ćete dakle vezivati. Samim tim što ćemo vezivati ove sandale koje pravimo, potrebna je malo tanja koža, negde recimo 1 mm, ali da bude opet kvalitetnije, da ne puca kada budete vezivali.
treba da iscrtate trake koje su širine 2 cm, a dužine otprilike 40 cm, možete i duže. Parče materijala koje sam ja imala je otprilike bilo dugačko 40 cm, tako da ja nisam mogla duže, a vi možete u zavisnosti od toga da li želite da vezujete nekoliko puta sandale oko članaka, opet to je na vama. Kada iscrtate trake, jednostavno ih isečete. Ovde već sada možete videti sve ono što nam je potrebno, a što smo iskrojili za naše sandale. Sada ću vam ovde pokazati gde treba da obeležite trake. Samo obeležite na toliko koliko na lenjiru budete videli, dakle na 4,5 i na 5 cm. Vodite računa koje trake kako obeležavate, znači jednu koja ide sa desne i sa leve strane jedne sandale. Potrebno je na jednoj da bude 5, a na jednoj 4,5 cm. To značite uspravnom linijom, a u nastavku video snimka vidjet ćete zašto je to bitno. Ovde sada možete videti zašto smo obeležavali uspravnom linijom na 4,5 i 5 cm. Dakle, savijamo traku i kroz taj deo savijeni, dakle, mi ćemo provlačiti pantljiku, odnosno kožu kojom ćemo vezivati sandale oko članka. Pošto su meni smetale dužine ovih savitaka, kao što vidite, ja sam iskratila za otprilike recimo 1 cm. Možda malo manje, ali otprilike 1 cm. I to sam uradila na svim trakama. Znači, skratila sam ih za 1 cm, ali tamo gde su postavljene neuzdužne linije, tamo gde se savijaju trake, to je ostalo nepromenjeno. Sada samo pratite instrukcije koje su prikazane na video snimku. Bitno je da koristite i brown traku da biste videli gde treba i koliko treba saviti crvenu traku i taj deo nikako ne smete mazati lepkom. Dakle, samo krajnji deo trake i onda gde se ona preklapa na ostatak trake.
kada ste na sve 4 trake namazali lepak, onda lepite trake. Jako je bitno da ostavite da se malo lepak prosuši jer tada lakše prijanjaju delovi koje lepite jedan za drugi. Ne potpuno da ostavite da se osuši, ali taman toliko vremena koliko sve 4 trake izmažete, toliko će vam biti sasvim dovoljno. Kada ste završili sa lepljenjem traka, uzimamo zumbalicu. Prethodno ćemo na svakoj traci iscrtati po 4 rupice, tipa kao na kockicama onima kojima se igramo, recimo čovječane ljutice, kao četvorka na kockici. Tako ćete uraditi za sve 4 trake na onom delu gde ste lepili traku. Znači ne gore gde ćete provlačiti brown traku, nego ispod gde ste lepili. Kada ste obeležili trake, uzimate zumbalicu i svaki obeleženi deo prozumbate. Ako imate ovakvu zumbalicu koju vidite na snimku, koju imam i ja, potrebno je da odaberete najmanju rupicu na toj zumbalici. Uzimate konac i iglu. Običan konac, nije uopšte neophodno da bude deblji, može i deblji, ali najobičniji konac. Poželjno je da bude u boji u kojoj su trake ili približno istoj boji, ali opet to zavisi od vas šta želite da postignete i koje boje želite da stavljate na vaše sandale. I onda ćete polako da provlačite konac u znaku X kroz ove rupice koje ste prethodno zumbali na trakama. U ostatku snimka vidjet ćete o čemu govorim. Provlačite konac nekoliko puta kroz jedan par rupica i nekoliko puta kroz drugi par rupica, čisto eto da učvrstite ovu traku koju smo lepili. Sve ovo isto ponovite i za ostale 3 trake.
namažite na ulošcima gde će stajati trake kada ih budete lepili. To isto uradite na ulošcima sa prednje strane gde će stajati ona glavna traka, znači na prednjem delu sandala. Uzimamo lepak i počinjemo sa lepljenjem traka na uložak. Pratite instrukcije u videu. Ovde sam odsekla kraj jedne trake, znači jedan trougao, zato što su mi se trake preklapale jedna na drugu kada sam ih lepila na prvom ulošku. Možete da ostavite tako, ali je mnogo bolje da ne bi osjećali kasnije na gazištu, da ne bi osjećali neke neravnine. Znači samo odsecite taj deo koji se preklapa preko traka, a to pogledajte pre nego što krenete da lepite, znači gde vam se preklapaju trake. Sada sve prethodno što ste radili sa crvenim trakama uradite i sa plavom trakom. Dakle, namažite lepak na delove traka gde treba da se maže lepak, a to vidite na snimku, i namažite lepak na uložak. Kada ste namazali lepak na obe trake i na oba uloška, krećete sa lepljanjem. Po istom principu kao i trake koje ste lepili. S tim da vodite računa. Onda gde je isečen trougao na kroju plavom, trebate malo da približavate te dve strane da taj trougao nestane. Ne u potpunosti. Vodite računa, dakle, da napravite ovaj oblik one oble linije koja se nalazi na tom kroju. Ako se sećate iz prethodnog dela kada sam pričala o tome da je jako bitno da opcrtate te linije zbog toga što su one reper dokle se lepi traka, a dokle je opušteno, odnosno onaj deo koji ide preko stopala.
Kada ste završili sa lepljenjem traka na uloške, sledi lepljenje uložaka na đon. Jako je bitno da ceo zadnji, odnosno donji deo uloška i ceo đon namažete lepkom. Bez ikakvih, da vam prođe deo da niste slučajno namazali. Dobro namažite lepkom, ne u debelom sloju, ali lepo namažite lepkom i kasnije ćemo spajati naše sandale. Došli smo do poslednjeg dela izrade naših sandala. Sada je neophodno da uložak zalepite za đon. Dobro vodite računa, jer nakon što ste sve namazali, lepak se već malo prosušio i nemojte da vam se desi kao meni da moram da odlepim, jer može da se desi da pocepate sve ono što ste do sad radili, nego lepo procenite odakle dokle ide uložak pre nego što ga sastavite na đon. Kada ga stavite, ako krenete od prednjeg dela, prvo taj deo učvršćujete i onda idete ka zadnjem delu sandala. Dobro učvršćavajte rukom jer je jako bitno da se uložak i đon dobro spoje. Nakon što to uradite, jer mi nemamo presu kod kuće obućarsku koja bi trebala da pritisne sandale i onda drži veliki pritisak na njima i onda je prosto nemoguće da se one odlepe. Ja sam naravno shodno sa svojom situacijom i onim što imam u kući stavila sandale, možete ih staviti na pod, na sto, kako god, i preko njih stavila veliki broj knjiga, neku malo veću težinu, recimo 7-8 većih knjiga, odnosno širih, kako bi vam rekla. Procenite sami, to je otprilike neka težina od 5 do 8 kg. I to ostavite da prenoći. Tako pritisnuto. Verujte, ništa se sandalama neće desiti, one niti će da se zgužvaju, niti će se napraviti posebne ivice, samo sklonite trake sa strane i pritisnite knjigama. I tako ostavite da prenoći. I to bi bilo to. Ukoliko vam se svideo moj tutorial, zapratite kanal, ostavite komentar, lajkujte. Ćao!